khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kublai Pibaro, ka kerteng chunga ka di Nadia Mary's Imli, bat ngadi ka puron jong ka Phlim Dhaka ski. Kublai Pibaro, kerteng chunga de seldrang armarak, de hagane ka Phlim Dhaka Escape, nasimenta gumu supporting actor. Kumbangan ong kadi kasin ke Banyngkong chonga tengal as year phamo nomor bangam tip bakan long kumno te Dhaka jingdon rangkat lang jong I director I producer te I piramo sutanat nomor pirali di ting shop I bala pau bha bar kumju isel long kiarab phamo ki ai men sim bha walada kadi kasin ke Banyngkong chonga ro long kiarab lang lada ngadon jing bakla lada ngadon kanu ke jingduna hai ero kiarab lang yang bangan pendap ya ketu te kumba nam ta jonga kadi kasin ke Banyngkong kumju ngastenat bang kundu immersi solomar ma nam ta jong iro kadi kasin ke Banyngkong mo binak Phlim but ngatharai ide I actors nong no mo ipuran iba Banyngkong iban ak haka Phlim mo napo Bangladesh iba di iro ikhasi but kumju ilong ni sutenat bha bat I na mga songkum pangilong nong nom long kum sipara mo kajeng long jong I kajeng ya jeng yang jong I isong red bha bat kumju te hadian bangila adap shooting sepo Bangladesh katui kadi ka bakhat dong ikhlame kundu shu iru hadian kata Jingwan jong akan ka Phlim Dhaka Escape te lengbaga social media kan nga namar ngadon kata ka jingtrang mo ban ak Phlim te ngapet ka Facebook mo nga UI ka baki advertisement mo kadon ka post pat ka poster ka kadi ka Phlim khasi ka ba kerteng Dhaka Escape te ngalak sutenat siagen kata ka kerteng jong ka Phlim ru te nga pet kai kumtu nga UI kidon kam ki artis kibun nakiwi wejat benru kan kum garo khasi bengali nepali but kiwi wejat benru te marsuni kumta ngalak pet ki tarik venue hai gin penlong audition te house name arhajar khandai hot abnai ngam dangam bakla abnai Julai mat dengawan audition kan kasi national Durbar Hall Hamokar te untuk la dapat audition darin bala dapat audition la batai director producer ba kanika Phlim kare sepangka jingjia bala dapja apoka notice chongi mo te kina batai kumtu ka Phlim kan sa shoot ha Dhaka ro Bangladesh ro kaleng ga Dhaka Guwahati te hadin sitayo ngala call no director ba kila batai yang ba kila pentib yang pangasa jit kumu supporting actor hakanika Phlim Dhaka Escape te ngala comment kan te nadu tu singi ngala set la stang ban jajan bat director producer te kila stang promote ru yang ngapoi ha kanika Phlim ru lengba ka audition mo nga yo sngo bakadon kanika audition jong ka Dhaka Escape te ngaskap tang kata ka kerteng jong ka Phlim ru mo ka sngo penlong ngamtip ko penlong smit ka penlong sutenat ba yang mo te ngong tong actually try mo namar kum ta hinga sutenat himo ban acting ru tamba ngam pajule menu ru te kanika dikasin Banyngkong jonga te ngalet ha audition te kidon kum ba she's part phomodi ki bawan mo ban audition te naka she's part phong athrangi don laingut ki bala sajiet mo te ngala asong tiang bha namar kumbang atip ngathrai gitu arngot kidei ki bala de acting tharai ngasu tharai ngamte bhai kata te ngala sngo yu bha mo namang ngamte bangan sajiet ne em te hadin kata bakila pentip mo kila pentip ba nga sajiet nga asong men bha
Bat kum ju ngai khuble I producer iba section, bat kum ju I director iba ban, iba lai I kata ka sab ka phong chunga bat ila ilat ban long ka puran ya kan film Dhaka escape. Te kan ka Jingrwai wan hajan kamut kalau kum lagi aktor la stang ban kiar I actress namo te actress pat ikwa ban wan jan biang kan sa aktor ta kado kan ka Jingrwai kal ka kan ka Jingrwai wan hajan kalau kum ba actress ikot biang yo aktor kan ban jan biang sa sisien. Shooting ilale support Bangladesh ro kalong ka jaka ka ba itanat bha but shisha gida stanat bha ki briu shathi ka jaka ro ka stanat bha Ani ka Jingrwai ngi shoot ha sentuk siar but ha soyong sat lingwa mo ha kan ka film hikai sat ba one bet sang pliang ting ala krat ban mention mo I ba one bet sang pliang iba dei iwe inong panikai shat jong kan ka music video wan hajan but dei lang ba jong ihi kan kasa wonder mo kan ka Jingrwai wan hajan ngastenat namar gi fira do todong te ba ude u aktor bala kampau mo nadumun swa soban poi kan ka film nga shoot set ped ye ba ye ha YouTube nga shoot ye Jingrwai kumpen ngop ki film kum jing im te aktor ba nga shoot ye ha YouTube te ngaru nga yo sat lang yo lat ban simentalang kum to aktor ba pau nam te ang Islam ban plai kan ka Jingrwai mo jing shang ila Islam ba shoot kan ka Jingrwai rei longim lamut plai no ar jarar pho tang lam tau ni COVID-19 teng Islam no kan te ka film long ila dab hi ban shoot kumban ru pho person ni mo na ka shispa hoi ngadi garo thang ba nganang hi ban kan ka simulomala namar nga sa silong la Islam na du dangrit mo na du bakha te kumjuru ki try jong gane ka film Dhaka escape ki khwa ban simta ki jat benru kum karo kum ki jat benru Banyngkong ai khuble iba samlen malnyang mo iba dei MLA jong ka soyom namar ba ila pala ya ka trailer jong ka music video wan hajan jong ka Dhaka escape but kumju nga kerpali pajba mo baro aba kini kershan nem ya kan ka Jingrwai wan hajan kaban sepelat nyo ha ka khat south rig umach nrubuji janmiet ha ka YouTube channel Marynthing khuble shibun ngan ai jingkran kan dia tak tin la jong garo ya film Dhaka escape kasi film onga di ba ya film ni director producer ang ya film mo kapun jat ang ko ba kalat pan ang nakana uni gamen ang saksa garo sanong jaga mag Assamese Bengali Nepali mag notice dong ba ding thang jat rang ko bakor apa nakada chance onani ang ko garong uba menanga khasya kana man ani gamen bisong kus kana man ani gamen bisong ya film ang ko bakor apa nakana mga namkana uni gamnanga ya filmo supporting actor onge acting ka ngai film bisung ni filmo te ngana simo ajkrango angni ajkskarang aros karang mol phainga ya film ko khasi film onge simo ba mainang ang garo saksong ngai no bakhora ba na simo ani ko takchakani ko nam phainga na chung megala dong bong ani gamen na sumo jen chala film ko release ongen aro ya git ko chinga da release ka chingen na sumba ya subscribe ka ni chi subscribe ka ai like ka ai comment ka ni chi takchakani kon phachinana ya git ko ya film khasi git ni ya khasi film ni git ko chinga chibri tharik ya march hazar kin khorksao atham dok pajio release ka gen na sumbai ko ni phachi takchakani kon phachinana na simol mola Tika first music video jong ka Dhaka escape kin sepen mi haka khat south rig umaj 2021 haka nrubuji janmiet ha Marynthing
Bat ka Jingrwai jong kani ka film Dhaka escape ka ban sami menta kerteng wan hajan. Te nakaleng jong kerpat ya pikir pa untuk kasih garo jantia pa pin ai jingkersa yangi andangi la Pyllait ya kan ka Jingrwai wan hajan naka film Dhaka escape a YouTube channel kebak kerteng Marynthing.